hano kuri radiyo kuvuga ariya majambo yo kuntuka sinumva ko ibyo ntacyo bintwaye ntacyo bindakaje ahubwo birakuremerera wewe ariko mbere y'icyo kibazo icyo nanagisubije nuja mu minembwe ntikandagira ni iwacu hakagira intambamyi ashiraho imbere iwe ku giti cye ariko imurenge mu minembwe ni iwacu ariko reka mvugira ijambo jewe sindi umushinyaguzi oya ahubwo ndavuganira ku bwoko abanyamurenge kandi ndabuvuganira mbuburira nk'uko muwize Nyarugabo senateur honorable gusunika ubwoko ngo usunikire mu ntambara ngo icyo ntazi ni ahantu wayiteguriye ariko kuza n'abantu b'abanyamurenge ngo uze kubasunikira mu ntambara ya M23 iki kibazo uranyita ngo ni umushinyaguzi ariko hariho irindi jambo ryose niyi ntugire ngo ndabututse hariya ubwoko kurabujana kuja kuburoha ahantu butazogira imyaka yabaye nyinshi u Rwanda rwagerageje ibihe bitari bigufi byo gushaka ukuntu zakura abanyamurenge muri ho plateau y'iwacu barabibuze nabivuze mbere kandi kiriya icyo makanika yapfuye hari uwavuze ngo sinavuze icisha makanika ariko nakivuze muyize niba azi kumva neza nakivuze icisha makanika ni kiriya cyabaye none makanika kuba agize imyaka 7 ihaye kuba 8 ariko makanika nta munsi yavuze kuko ashora ubwoko ngo bujane mu ntambara atazi yateguriwe atazi n'intego zayo ariko uno munsi makanika baye yapfuye atarashingurwa n'icyubahiro kubera ibyo yakoze hatangajwe ijambo ryo gushorera z'ibyapfuye yasize ngo bazijane baze kuziroha mu ntambara ya 23 n'ibirembe nabivuze kuko nose byikandagira yego ruguru hatewe Maitre Moïse Nyarugabo ruguru hatewe ziriya mayimayi zose ni amaboko y'u Rwanda n'imbaraga ni strategie z'u Rwanda n'ubu turabizi kuko ikiraro ari ugukoresha ariya moko nico navuze kujana ririya tangazo ryabaye nubwo uriya mugabo nubwo journaliste atararitubaza cyangwa yaritubajije wenda tutararisobanura neza kiriya ni ikintu cyo kujana ubwoko kumuroha mukaga kuko abanyamurenge baturanye n'andi moko kandi ntaho tuzoja tutabana n'andi moko kutuvangura mu yandi moko agatangaza Colonel Sematama agatangaza ngo ajanye twirwaneho muri M23 ngaho mbwira ingaruka journaliste munyamakuru Velis mbwira noneho ukunda n'umoko abana n'abanyamurenge ibuvira ibukavu no mu yandi maprovinsi ya Kongo yose mbwira noneho rino vangurwa ryacu n'andi moko tubana kuko uzanga zakunda turi abakongomani turi abanyarwanda ariko aravuga Kongo ni igihugu mu butegetsi kandi nta butegetsi bwera dedede. Honorable Rukema singusubiza ahubwo ndakubaza ye uramwisubiriza ndakubaza kubera ko muribanda cyane ku Rwanda nyamara u Rwanda ntago ruri hano mu kiganiro nta nubwo u Rwanda ruri murenge ngo muvuge ngo nirwo rumwe rubatandukanya natumiye abanyamurenge babiri ibibazo mubirangirize hano nkamwe w'abanyamurenge babiri mutubwire ikibari ku mutima mutubwire ukuri mufite mutubwire niba muri abanyekongo koko mutubwire ubwo bukongoma
ubukongomani bwanyu icyo bubamariye muri iki gihe nk'iki ngiki, cyane cyane iyo mubona abana bamwe b'abakongomani basa n'abanyarwanda babambura ubusa bakabakubita babita yuko ari abanyarwanda. Ibyo ngibyo niba biterwa n'ibyo muri Nyarugabo avuga nabyo abitubwire. Moyize, ko bavuga yuko wowe ushaka kuzana intambara muri Murenge, kukururira abana b'abanyamurenge mu ntambara izabamara. Ijambo rya mbere sinatukanye pe, sinzanatukana, ariko ibyo natekereza mbivuga, kandi mu kibazo nk'iki sinorya umunwa. Levi yaravuze ngo turashaka gusunikira ubwoko mu ntambara ya M23, ariko biteye isoni. Intambara tumaze mu myaka 8 kandi nawe wabyemeye. Icyo gihe M23 ari hari, igihe batwitse imihana yacu yose ruguru mu misozi n'umuhana wanyu, M23 ari hari. Hari wari warasunikiye twirwaneho muri M23. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, uravuze ngo u Rwanda rugize igihe rushaka ngo gukura abanyamurenge mu misozi. Ese Levi wavuze ngo ni mukuru waje, ariko hari abakuru bagira amafuti. Bariya abanyamurenge 200,000 mu Rwanda, ni u Rwanda rwabahamagaye ko mutabakuyeyo, kutaragira mose muri parlement ngo uvuge uti hari abanyamurenge 30,000 bari mu Rwanda, reka tujye kubavanayo tubagaruye muri Kongo. Ayo magambo n'amagambo yashaje ateye isoni. Mushaki ibindi bisobanuro, mushaki iyindi ideology. Iyo ideology yashaje, nta munyamurenge ukiyumva, mushaki ibindi bisobanuro. Intambara y'imyaka 8 badusenyera, batwica, batunyaga. Uyu munsi declaration yabaye ejo, none no habaye ikibazo ngo mayi zose ngo ni imbaraga z'u Rwanda, ngo ni amaboko y'u Rwanda. Nimba reka tubyemere ko ari ukuri, nimba mayi zose z'abanyekongo zose zikorera u Rwanda, noneho leta nta leta mugize, nta leta ukorera, uveyo nawe uveyo. Ngeretse nimba nyine wumva ko mwakomeza gukorana na leta y'igice idafite ikimaze. Nimba mayi zose zo muri Kongo zikorera u Rwanda, noneho u Rwanda rwo rutegetse Kongo, noneho ni mu rugandukire kuko nta leta mufite, nta butegetsi mufite. Ikibazo nshaka kuvuga ngo ngubu ko turajana abanyamurenge mu kaga, bakamaze nk'imyaka 8 papa, bakamaze nk'imyaka 8, amazu yarahiye, amakanisa n'amashuri n'ibitaro, inga zaranyazwe, habe n'umuhana wanyu wowe Levi, hari inzu yuhagazemo, ababyeyi bawe umuhana wanyu, ni u Rwanda rwabateye. Ndagira ngo mushake ibindi bisobanuro. Mwarabikoresheje cyane murwanya RCD, mugira gute, byarashaje, nta muntu ukibyumva. Simvuga ko ikibazo ari igihugu cya Kongo, ikibazo ni leta mbi, nta kindi. Kandi natangiye kubivuga mkorera muri leta, narabuvuze, urabizi. Nakoze conference de presse uno munsi basenye wanyu mu Rurambo, ninjye wakoze conference de presse ndi Kinshasa kandi nkiri depute. None se ibyo nabyo kibaye ikibazo? Kumva ko agomba gukorera iyo leta akayubaha, nawe nakomeza. Ariko icyo ngubwira, leta izoshaka kunyica izogusi. Ibyo nimba utarubizi ndabikubwiriye nk'inama ngo tuvukane. Icyanyuma nshaka kuvuga, ibi bintu byo guhora mwumva ko mwebwe ngo kwirwanaho, twirwaneho ni nziza kuko ari abanyamurenge, ariko M23 ko ari icyaha. Kubera ko mwumva ko abanyamurenge ngo kwirwanaho mukitabara, mukivana mugasuzugura akarengane, ariko mukumva ko batutsi muri noro batokwirwanaho. Iyo duramuza muyikura he? Kumva ko twirwaneho ni sawa, ariko M23 atari sawa, muza mubikura. Honorable Bukema, iryo zina ryabanga mwabo Nyarugabo aguhaye, uraryemeye, urarifashe, uzarwanya M23, urwanye n'abanyamurenge ukomokamo bose bashyire hamwe, cyangwa se hari ikosa ubona mu byo ukora, mu byo uvuga, hari igikosamye ubonamo? Sinanze ko M23 yirwanaho. M23 iri muri Nord Kivu, nibirwaneho muri Nord Kivu. Birwaneho iri muri Sud Kivu, n'abanyamurenge barirwanaho muri Sud Kivu. Ikibazo wahereye basi, impamvu mvuga ihuriro ryakirwaneho na M23 era kuri ririya tangazo uti kubera iki mvuga u Rwanda
kandi u Rwanda ntiri mu kiganiro. nakubajije impamvu uzana u Rwanda muri kino kiganiro kandi nta rurimo wambajije kujya kubwira ngo igituma tutobereka nuko akaga kanone jewe ntayimvuga abanyamurenge barimo ni rino tangazo kandi rino tangazo ryo kuvuga ngo twirwaneho ihuzwe na M23 niyo muri North birwaneho n'abandi bose birwaneho nabivuze neza Moise kandi bazavuga ngo ubaze icyazi azavuga ngo se nyina n'umukobwa w'abaki tugize imyaka tugitezera ntambara mu musozi wacu nabivuze ntangira yuko intambara zatangiye zifite ishusho yamo buri bwoko bugira groupe yawo niyo mpamvu iri twirwaneho yabayeho n'amagroupe y'ababembe n'abafurero n'abandi yabayeho rero buri groupe bariya kuko ari amagroupe angana kuriya niyo yasenye iriya mihana yacu ibyo tubihurizaho je nawe ukuye yuko urengera ukaza kuzitirira abandi ijambo rigira kabiri niba abanyamurenge baragiye bakaja mu Rwanda bakaja no mu bindi bihugu ni kariya kaga kandi umenye kuko mu nzira zimwe zateye abanyamurenge gusenya zavuye mu Rwanda ndasura mbivuge Rendi Tabara yasenyeye abanyamurenge yavuye mu Rwanda igenda muri Hoplite wacu irasenyura imihana imara amatungo yica abantu ikora biriya zabaye iwacu nta muhana w'iwacu kirabo Moise iwacu ntanzi hari wabimbajije nta muhana wo mu Rurambo ukibaho zakozwe na Rendi Tabara ico ntukizi ico ukirengagiza aho ideologie ngo twarwanije LCD umwanya wayo warakoze nayo ga uyizanye hano mu kiganiro ntabwo bakubajije LCD ni parti politique yawe Rendi Tabara yo ari kubajije niko ndayivuga kuko wavuze ko se abanyamurenge barasenyutse niba mvuze Rendi Tabara nuko wavuze ikibazo cy'abanyamurenge ukamuha ivuga ngo twabagaruye turabagaruwa hehe basanga Rendi Tabara yarashinze imiheto n'amacumu yarakwikiye hariya ishaka gutuma inyuma y'amarango ya Minembwe inyuma y'amarango ya Bijombo ibibira za Rurambo zuzuyemo Rendi Tabara kandi Rendi Tabara niyo yadusenye kandi Rendi Tabara yavuye mu Rwanda icyo ntubizi Moise kumwe mu Banyarwanda ngo baragiye ngo twarwanya ideologie ya kera ngo irashaje nta ideologie ikora ku Rwanda izosaza abanyamurenge bakibaho ntabwo buri wese ngiye kumuha ijambo ry'umunota umwe ndahera kuri wowe Senateri Nyarugabo niba hari ikintu ushaka gusubiza ku byo Honorable Rukema avuze musubize kandi unasoza mu munota umwe mbere yuko nawe tumuha ijambo urakoze cyane ijambo rya mbere aravuze ngo nimba twosaba leta kuyirimo kubera gutayisabye irengera ubwoko bwacu utegerejwe uruhushya rwandikwe ngo usabe leta ko irengera abantu bacu icya kabiri uravuze ngo ibyo mpaye nkora ngo ko ndagambanira ubwoko wowe kera waragambanye kandi ni ukuri umugambanyi ntiyondega iminsi ngo ngire ubwoba ijambo rya nyuma ni ukuvuga ko ntabwo mpaye nsukumira twirwaneho muri M23 sinabaye no mu nama yafashe kiriya cyemezo no ariko mu by'ukuri urebye nawe tumaze imyaka 8 turwana n'abamayimayi leta ibafasha noneho leta yagaragaye yonyine yaje ku mugaragaro cyitwaza amayimayi yaje kutwisa aho tugire gute dutega amajosi tuzamura amaboko njyewe sindi umukuru wa twirwaneho ariko ibyo bakoze ndabyumva kuko nta bundi buryo busigaye guhura n'abandi bantu bose bahagurutse kurwanya iriya leta y'abicanyi ndabona ko ni imwe mu nzira zotuzanira agakiza kuko izi zose twarazigerageje no kwirwanaho twaragerageje no kwirinda twaragerageje ariko icyo nshaka kukubwira wowe uri muri leta bwira leta ireke kwica abantu bwira leta ihagarike ingota nimba binaniye tuzayirwanya nta yandi mahitamo dufite nawe rero Honorable Rukema ufite uwo munota umwe rwose kandi ubahirize ufate kugira ngo nawe umusubize ariko usoza ikiganiro urakoze cyane ndabwira mwene data Moise icyo nakubwiye leta narayibwiye iriya namuhaye uvuga
uri kuravuga amajambo kaya kuravangavanga amajambo Moise iriya nama uhavuga ngo ntiwawujana iyo twirwaneho ngo ntiwabaye no mu nama ariko ugasubira ngo urabishyigikiye ese uzi utabaye no mu nama ukaba uhari ubishigikira ni gute bigenda biti iyi nama wayibayemo n'ibikorwa byose ni wowe ubitegura ni wowe ubipanga nicyo gituma bigutera isoni kuzoshorera bigutera isoni kuzashorera ubwoko ngutumire mu mwobo nakubwiye ngo igihe kizogera nzokwibutsa ntugende muraja kuzana ngo M23 muri Nord Kivu ngo ije kwirwaniraho muri Sud Kivu. Ndabashimiye cyane ba Honorable Levis Rukimamakangura na Moise Nyarugabo kuba mwaje mu kiganiro kandi mbifurije amahoro y'Imana.